kuringana ura mitaratara na witino mbere ndi bukari nontu bakwachia kwithira gutiu tukuwa nontu ndire arutwana kiboko na bunduki atongeria nicho bawikirwa kioko kenda bathithia mauntu ira yatia agirite nkuromba antu betu Tharaka Nithi County na Meru County wendelee guturombera nontu turi kigerione na gichamariro kia kweria kulasimithwa kuthithia mantura yatia mega nikenda tuwiria atongoria barabara ku Senator wa Meru nikimako kinene na inya sana nontu mutanocia tawe Professor Kithure Kindiki tawe Deputy Speaker wa Senate kwina musuanda yua umwinga yurayu karetwa mbungene Alhamisi kwingwa kwa Kithure Kindiki ukarite iko kwimo agent kuki ya kwariria mantu ya corona kana mantu ya ndigurungi mwanga kwatuka Senate ikalasimithwa kutimana ntuku ya Alhamisi kenda injandili musuanda yua kwinga Professor Kithure Kindiki oni untuburu muno kwibwa ndi mu Meru ndi mutongeria na ngime ya safari ira turekanitie na tumanitie na mutongeria wa Nthiguruiye ama Professor Kindiki kumarira muambaira twinaraik na twatura twitite nao na mwankatha hai Deputy Speaker Kindiki akerwa kwingwa nontu wa kutwika na kurani mbunge ai noni partisan kubira tukuromba antu betu twina serious affront kiri atongeria betu bamiru barabari timakosa tikabayite senators ponde baba sainite na kiama kia antu 47 ponde ikilasima babwiru saina kenda Kindiki yango ara tutierene antu beti babu bwingwa kurungama na uma na kwariria mantu ya kuthithika dene Nthiguruiye yatia mega nontu mwanka hai mbunge ilasimithwa mauntu kuthithia batebwiri na muno ukimenya kinya yangi ya utumika no tumema mobisi ciondo cia bandisi cia EACC cia bangi kweria kuintimidate no kwasi watongeria bukaile mangaba na yetu yonde yakirire yotemba kwaria nontu bokira kwikirwa kesi cia wamba na kesi cia guchunguzwa ndene kaunti cioko twikeni marombene turombere Nthiguruiye yetu na tucwenjira ira tumba ukombwani Nthiguruiye nontu kaitite kithuka kuringana no bro karika kuromba na yumbe betu bonde nontini nkakende na kure kwetu mba utethia Kindiki njagitha ndi China na nkura manteu tankaya pinga na njira chonda kuromba yumbe betu bonde Tharaka Nithi na Meru County rukire tainya twatimana na tumba kwa dia bari na tuma ripoti mbere ya musuanda yuretu antuku ya Alhamisi tutume ripoti yetu ki Rais Uhuru Kenyatta tumwere kuinga Kindiki ni kudhuria Ameru zaindi ni kurea kinya wa appreciate support ya tutura